Yesu asifiwe. Haleluya. Israeli hamwe cyubahiro. Hari umuntu umvise ijambo ry'Imana kuva ku mwigisha wa mbere kugeza none aha wakozwe ku mutima ushaka kugira ngo abakozi Imana bamurambike ibiganza. Umuntu wumva hari intambwe yotera akumva hari byamugoye kandi gashaka yamugumije hano abandi bagataha, hari impamvu. Amen. Tugusenga ku Mana. Tambuka. Aya makutano yaje ari gisubizo cawe. Amen. Apana c'umubiri gusa, apana co mu mwuka gusa, habe n'umubiri wawe uroroherwa. Hari ibyawe byafunze bifunguka kuko wateye intambwe. Haleluya! Yesu yakije abanyabibembe 10. Umwe waragaruka. Kandi n'abandi wewe umepona. Zarantanga kubera ikibari abandi kandi baragiye bakiza. Kuko bataje gushima gusa. Akte yo gushima ni kintu gikuzima ku Kristo. Amen. Nimburi reconnaissance y'Imana yakoze. Tambuka. Yego. Ni kabiri. Ni mu buryo mwuka n'umubiri. Hari umuntu wumva hari ico, hari ikintu cyamukoze ku mutima. Ijambo ry'Imana arashaka hari ukuntu yasubiyemo. Ariko urashari mu Mana. Kuko umutima wawe uri kukubwira ngo reka ngaruke. Zamura ukuboko tugusengere. Reka dusenge Imana. Pastor natambuke. Ndabona abantu ari benshi kandi bakeneye gutera intambwe. Imana ibaho umugisha. Arabandi bari hano imbere. Imana iguha umugisha mwene data. Imana iguha umugisha. Reka dusenge isengesho rigufi. Hanyuma dusubire twitsinanga. Hari ikindi Imana yakora ku buzima bwawe. Ayi ngayisenga.